samat ko rawo chabi kalangan kiyong kongui isa kisin bawat makarya sa mga pilay urong ka na sa pangungay masan rawo pagbatin kaya kiti masan pugat tingin mo saraw henta kapulpultigoy kaya tingin mo saraw yung sayar kung yung koros sa barong jadi ang akin ang radio kan ang television kan koros na second sa pala rin ka tikla rin ka kilukurwa ko mo man ka misis kasamo yung ko na rin ko itong iluwet warwet ng yaman kalangan at marang rawet so try lolong ako mi ay may koros barang kaon sa ko mo Jesus Christ at koros amen rawet tayo mabil kanakela sa bata magdal tapiadar dan week negla mepik Israel niya wiya kileng en imuin ranakan kita ron ni batagan ng sa Isamalar koko mepik Israel tuwa naral ban parpasan o bang kapareral pasan ng Samba o bang ko preral pa na parang bulgana o ko preral na ng Samurai mepeni kasi dinoki yung raya Samarai dan Masako, berbang perlu sahabat kita Samarai. Kau percaya kelan itu kan? Kau buka cai dengan poida, misalnya selong cai, wain Israel perlangan dan Samarai lo rapat. Kau irat kau bosan loleh, irat pur penezam, dan wain koros dan samba. Kau pur tu dan sabun. Bagi kau benkot, be kau benda. Song buka, kalau kita kelam turun poida, koko buka. Apun mencari kelam koko buka, koko tu turun mawan. Me nak train, buyawi sang itu ada ban kelam, mungkin nan samba rangkat turun poida, koko buka. Dari mencari kelam, koko mepit kelep lah en Israel. Demi Israel kan samba apan perkasangrai, o samba korospan. Uang rai, nan sekarang ya kalau Israel walau letua, apa saja ni yang semua kau numpang ke sisi Israel kan the kawasan Jerusalem, oh mungkin kaya dua Israel ban kaya lah dua David, kata orang David kan ban kalau Israel rasam tondang dan kau rasam pengkol, terus tua apa saja ni yang semua iban kamu melawai koros beban song dan mawan yang Israel, wei koros beban song dan foto kapal meno mawan orang Israel, lakan tahu wei koros, hari kau buat lima kelakilan angin ni tuan awi nan samba randukat nan nuskan nan CNN nan menan di komputer kan memang kolong nan CNN o kelang nusin randukat tuan hauin wei kan ada kos ya ben Israel kelebla Namun samba metropir uang antar Israel. O utara man kaleb la boleh kogo menkot masa ni met way samba kan bangkoto kaberal bana. O mawon yung rai. Rai ko saya tuan nan meeting na New York City nan sombong nakalaro meeting in United Nations the way kaberal ni sampakan. Tuan paling ngeter noron yang iral wekan meyang po benaran ujungata iral me Palestine kan iral sodor ujung weyen Israel hari Israel keleblar rampukat o ikamelemen keleblawot pangkolao poita tamas sakarayako maung yaw hari poita ko teka kilanan nungskan rampukat tuan awi. Imen jalan kilang tuan tamat kami tak. Te kalau kan men Israel ajab sangya. Pada bangkerong doa yang mendak anti-Semitism. Imen bergen kosiaki. Uang kalau ki serian Israel kan Semite. Kosang ini Noah budak mana ki Sem bendana Rai mensususkan foto-foto begitu sangnya. Anti-Semite ye kalau and mensus kalau kau benar tu rawat bil tertasang ni murin maun ran buenu me wiawinan kitu ku ni sesu
di mewi la lauta kokotor o lelento rano makdai ban kilang Satan ye me kailok pukat tersangi the kailok me sus the anti-Semitism ko sangi tersangi Satan kadang ni renamen o koros me Satan tatong ikan Israel me uang the kailok me sus ramkat dan kau dia laut esak kriau, udah juga kesik silu dari esak tayo, iran kongong koros dan water kau dia laut esak kriau, bang isan riau, bukan itu tongi. Ya kau saya ni dragon no cek kata lagi tilang samba, tapi ada pagi di menai dia tak serio. Relimet members kau saya ye Wayne Israel, Mary mensusman. Ni lima naik kita serio Christ mensus menakosan dan wayward. Niya kita lima naik kita serio kusia way in Israel. Yet labanan benti riau and eagle koyan liyo and bir kilan dan tewen dan sabten wasa eban ale apa mau ya reaction bar sluole tola sa mesen dragon ye Satan or maybe reaction bar sluole dan sabten was a court code of aban kilam Syrian Israel kan kejaman besar ni dan tu larger dan ada yang kawai dan rawat. Ada pertama kali ta Satan kailong gigi dan susah the Syrian Israel kan panor loben magilan Satan sought to men to carry out and we are. Satan saw and blood cuts to KU. The answer to God, Patavi and Satan, named the Yuvan at the moment, or Kaban. I just went to it now. One one Leo, Pakin Munti. Satan is here, but Son Komoraban. Some people put Satan is here, but Son Komoraban cuts to one Leo, Nanaban to Samba. Kebetulan ini tanah bangka dan kau ikilap kestowet. Baiklah, Satan wawu koko, apa sudah wawu institut dan koko, sudah wawu yan ansauta. Apa wawu kia? Benen saja nak try round, Satan esok kita koros mazano. Ada Satan wawu koko. Institut ini doa institut koko, sudah wawu ini. Ni ansau koko mazaniyo, wan dia ban. Tiada di bangau, esir be, songko moro bangkasto, apa saja. Ini kata niat sebe, kolangan kosong Christ dan sabteno. Ii jadi lo yang minta makau. Lo yang teka saliu minta makau. Bukan Yesus tu tang wewe ini. Artinya, if you are, mamela kowe. Apa kala takay ba dong yala lawa. Jadi, puksara masa niyong chay. Me niat sebe Christ kecuali kau madala serdio yasata. Dan bukan korin patang yang jalan mahiran wewe ki miyei nak markian lingan umur sudah bangka mela. Lau kau ni serasa nang zozo, saya tu nangan rakyat tabe, megan mei mesaya ber kebelaan. Amet ud men patugiti tetlak kasto kerja. Ada tak akalo mensus be inenen lau poet karben. Utang Christ tananane en purado o Syrian suskan en kap luar langi. Syrian suskan en kap luar langi. Perkap komorla. Kita saya ireyum dan betal deklaran riumen. Ikarben kota moidon Syrian suskan en kap takailah bagi kita men liki. Kota kita atai ansur open mensus akan kau tu mensus bagi bisa dengan sampai rawat tentang Wayne Israel beragam tentang Messianic Jew. Soal mensus dia berbiaya tentang Messianic Jew, ye Messianic Jew mensus berkamera dengan Christ muya arah Messiah di son kamu. Paling ada mensus rawat, terus itu kamera dengan ye Christ. Rekam elemen, orang mana dia orang Muhammad, so-called Muhammad, Prophet Muhammad. Apa dia kini yai mengia som kamoro. Macam, hari, dia mensus rawat, memang bisa bina samba, rekam elemen
Ye Christ no ya Messiah. Wa paling ngeder rise to kami ila ya wi arai soko mo me arai soko bin masa kau kemudian pokok kau rai eri anana ben kerto karyawan en wiawi bagaimana susakan en ka luberlang kau no mereka accept ale o kamele me ye ibe ya arai son komoro pergi God and surga dan manovela sabul me ino o Abraham me uya yung Abraham me picture yang suza kan God surga berkasar te so Israel na po kita na Israel magkamela Christ ino me God ketin niya daban tutuete hari ananen prodo pagkiran ka luwar lang tuete Joseph ni kayon potong riega koran foto Israel ale karena mongan dan mo ni ni aso melek la wala lelu samba anso dan mo yo kayo na rai foto rai sotre katete me Joseph po karaya na rai purdo absan sono rai ikat to kayo en suza na rai sotre wo ki me ye ra sayang kat to karaya wo ramban kilangata Ramban tiarat o ramban lukurlang pa enka kamaur raila te tori raila nan rom raut ise ke udu riset lima de riset gunung rewa te radio enda kapta raila men suza kana sedang patapot apa au yawi nemben men digiyo kita men digi nembe ban le puksaro masin yung tan de rapture momot sa bawo yawi Christ pan or resang sabon dengan masa selong tanam terselonik kayu bayu esa kuno esa disu kaselong tay be irai memela dan Christ akan be ban esa tamas murid be borkan ban kiwo kala o yang ran tuang kau nan wewe men sus be kamera de Christ asa wet rabani yang magit wet Paulus mesut yang rabani yang lodian nan be Christ masa ni nan sabun masa ni mereka apa masa tu kena uyawi tribulation. Kita bantu orang lain, yang kita bantu tu kita sasai kira bukan ansio kor. Dari certain men kata kerja uyawi, ewewe ki berkeras berproduk kerja, ewewe ki bermain suzaran kamar berai panuyawi. Ibakarta ng riyasyon po noon Rome relaw isagero ko siya o iya sa pagkakay nemben men ligikan banlen ako at pampergalaw kumor na Israel ben Israel ibawa na kitayan wala kong tayo ilpin ireyo bebit kokopyo bebit kokoto we Israel ino and melele ilikam may ino and melele ilikam iyo kokoto we Israel beratapyo kokoto kinay samba rangon Ime kare na toy sambara buah tahu Israel, pergi reendin tanya mulut. Kumai kobrena men Palestina kan samurai bagaimana di berapa samurai, 3 samurai. Bagai kobrena suatu main balik buaya dan 5 mail kan dari samba pun yang berada Israel. Oh ujung men Palestina kan kita wewe Israel. Reendin tanya Israel Rangan purnang ni border Israel bagi mon maun bawayan kitu kuani Israel politik sang wege wasake dari kalau tinggi bisa Israel kau met redita Israel ang populer yang rasa Israel kau baiklah Eric sana namuin presiden buena berkali kuput tu gerai sama-sama nanti yang kamu tak ketuin riawat men Palestina dan Israel koran muyata ino po emie minimin nang kumarai mereka mengaur pene ementel mana ben o yo koko la baiklah nan Daniel tua orang yang segitu betah yang try bil ibarat kongong ini mana berbuat kala pu en Daniel ila laut tua chorus ila tujuh yang segitu ibarat wata kau siapa kau menet baru yang aramas trotu ino kelai ere sonpa isu
O epan katokia di merong si o songan merong tay kan ren so par siluala eri sansal kansin suwet di kami sigo ban udani wasak kayo ileilen terpas sarawiyo laulen I mekawata roba leloto imuna me kot kati kubreyong apa yang puini naramas toto yo ino kela yo ye ino kela merosong dan uyada ranwet mailang apo sudah apa saya kira den na answer the court possibility me ino kela with the peace treaty would ban sign right ban sign benen da count benen disme count benen ye antichrist ime ban even a primword oh ime ban sign yang benen bisa long time antichrist yo kalau kemensus ino likam ino kela likam abang yang mensusa kawan me renan ti yang renuya tamon masa time sampai rawat dari orang nak nuskan magelang nan bukan kau dia lot bueno revelation lot bueno kasi awesome potopot me me takke yo takke os potopot man ikamele meniang sa me osword ban pagdari samba apet pasain la rekpali sa dai raidinta na New York ni meeting in the United Nations me wiyo nan par kokoto rapan nanti yang bermuya ta sokoros poren sign la nan par kokoto rekmagla ni yang sa me os potopot menen par pagdari yang dai rai sa para samba abang para sampai ini benar tu kita tu punya dia tak tahu tamai sampai song remuyan ni sampai kita bang ya wing ni second ke one sign punya pasal lah sign ni and minimin di kamu ye dan muat ni yang sebenarnya apa sign bang ya wing cepata yang sampai su me pusaro tadi aku saya bilang me erem sampai su cepata yang sampai su pan cep ye menang pusaro masani the tribulation nan arrangson dan warangson pas seluruh itu ye Christ masani the great tribulation ye ya sebab Christ masani so the one kapal makin den samba be uya be para yang tambah uya nan great tribulation kita bilang wasa yana try wat kau dia kalau di sini kau education payo kasi abiet napalang men Riau and ikan koyok liyo ko and bir kila nan tawin nan sabten wasa epan ale apol mawiya erenson par siluwalan baiklah hari nan erenson par siluwalan erenson par isu anso moya balu great tribulation ban ter me wasa ismet solat toto aramas toto me Pilsikul yupuk sarung kamelele ye wasa berkot ko petang abang kila sauna min nan anso iran men susakan tamtaman magdal men ligi nan romo isake patang yang magdal men yera tan mui nempeu le rapture ya wiye ko pregato men susakan nan reson barisuo iya sama akan bile ko to men sus eri sauna men mamau nan anso dan maya mo na sa seluwa na do ipuno na bang kilana sa treno wasagis miminan Jordan Rawon Brenda Petra iwasama rapan ko layo aban sawo sa Israel apan iray wasa pag kita din tama tenensyon kapal menelo dan aso sonokin buyawi asulukin buyawi repeng ko pa pen katin torres sabon be solomin aso imakari yang putal men ligi aso putal na ne putal dupurna putal yang lodio dan moya wala bugi men ligi kan koros be soy masano aso wat raban yang lodio dan moyo o buksaro masani yang tayang bugen Thessalonia memen beban soy wala masin menelo aban yang kamenele ligang koros mandai Christ mangotu yada manaman ligang koros Bandai Christ mangotu yada abang kami dengan yehi mesayamu yehi son konoroma so en sasalong time nan sombari suo sabor men korto to men susakan serien Israel iran abang potong pada bangin wala netra puksarawi kan
na bukan kau dia ni tanya kita mes tampilan na video pues ese es el bang to be ra di pinwo de bang tolong ke masa nan mo ya walo men sus de bang ya me lo ban en pari me bang ko san ye o ke lek en Israel me ke ya maskin ta be Israel pinwo so what that ma busara masa ni me ke pinwo de ban en pari ko bang ko sa re ke ne ke se ya o Israel nem riakit sam niu ke nem riakit ko no kuya ta do bane pa men su sakan me bang ya ta to nan mai abalo kita la tal mai men ligi tal ne ko banu ko to ge sabo de me aramas pilih kan men su sakan eri ya ya se wat mas mandinda o melele peace and safety kambarai bande laudrai ko ge re Mendinta peace or safety sani peace treaty di kamera pensa in lao. Maikala, yai nan moyet berkrais masani na kot sotepan komodela ranakan Israel soja armas bangkap dan komoda nan moyet bet kita dan nan diam dan komoda samon son baru zuhud aman. Ter, moyang wan yumet. Ibangata kita tem memali Nasanin kotong kita ni orang toto keras ketua tapi logo pun katit kita sana napan logo tong kita mungkin itu aleta termali pekerjaan yang lot yang nan mayo dari sok selu memang kita yang kelam me seorang kita nan Daniel tuari Yesus enda ino kelai apa yang kita pastor dia ino kelai the peace treaty Ima kita ikut sekolah ya, tuan ikut sekolah ya. Mereka ini dan par kau tu nan reputation kriau, rapat nanti yang dan anak elak peace treaty way, per Israel dan Gaza. Betul? Saya sok bilang mas nan par kau tu mak, kau pamai dong dan kita tu so kalau kita memang, mereka bilang cakap itu patut merong seas. Kalau mereka pamai patut merong seas, tamel sama-sama kosong ya. Kita boleh ke mas, kita main susah kan, kita merong ke man, kita kotor kita mana kan, o isip mana kan, merong kita nang ko. Kacau kita merong sis. Imana kita yang berlaku watak nan Ezekiel iralau paisa. Nan Ezekiel iralau paisa, kerana dia macam main susah kan bambele wiada arai tembolo. Ya itembol me Ezekiel ko bataman me kelamtai ko bata dari me suzagan pan purana o buya erai bangan kelaran tembol mo pan purana o buya me rong berage muya mas mo narai kau to yang ko berage muya mas pan purana be utuk jauh ya mereka ke uya song kan ko history dia signer mereka ke kau te dan samurai lo selah berage me ko selah Rongan mangun wiya berai kogi. Ino mereka kamu irai saini alan. Dari rabang pula wiya aran merong berkemuya mas. Merong isi kit mana kan. Rawat ben Israel rajakian konom bene tipuso totong koros mereka totong kini irai kit. Ale wohu itu kiutu kan nana kan dong masa mereka merong tipuso totong buat koros konom betah. Irai berkon kata irai kata dengan libai kan, kau ini pinut bagi mulia tu dan sahur bapa sini nan tren baso irai wewe kier Israel bagi tenen kayaknya kan libai kan kalian pukul memot dan irai kita berman tesi irai kalian pukul pigment kiu dan memot kiu dan irai kita berman sih kau ya kayaknya libai Sanhedrin berpulvener, council berkolubula prize, dan Israel ranimi round. All me count up pinwood, me integrate. Me integrate all men. Ya tu orang orang bangga count up, kawata mal temple bogi, anmen Arab kanaral, human count keselu sarau yang rai dan sampai ini wasama. Apa bangkilan kilel dan Israel kan dia niu berporopon. Kol kau yang kawel, dia yang pinorai Moscow macam wasang kau tu mereka ini sarau ini. Ila kau ni rapai,
Iba kaunin Israel, council with the kaunin rabbi in Israel for siya yung right? Tama bolong po. Tama bolong aramas, mga iyong po. Sawi-yaw iyang po bang masani. Kumay kawala mo ang temple ng mga ilang. Ari, tada ang kautuwidi mayroong sis na arrange ba silu wala do. Tama-taman so ba silu wala do ya so ba and may mau dikam. So ba silu wala muriyo ko na i ansum kabal ban lelong korosa me le right so lang kan. Memor and answer. Kung manisada, certain Bambil planeta pelayu manusia isme yang iyo, isme sudah yang ini. Aban kian aramas kay number nan Revelation kau dia buka sediok try. And the one number aramas. Me wewegi and wewegi, watakan wewegi. Number what? Waban tiar kita mamem mesut yang kolokol number. Abang masalita me prayer Christ mesut yang ini. Karena buat bila tiar kita ni mele, kalau mesut nanti number itu pun buksa rawi yang kasih dia right. Mesut itu yang kita dong nasi tua kan orang. Mesut itu kita yang paling tamai buat nanti gila mai. Karena mau negara bangkit ni ran mesin kan ni mesin wani kan. Kalau kolam number itu terus kos gilu sama sama. Oh tiar dah isko Koros memang aleta number bang, baulah samba. Koros mesudra aleta number bang. Kadang-kadang samba, abang penulan anda. Lang natal mayat. Itu mengkebang yang person Christ, bukur lang kaya penulan. Dan mayo dalam kisah natal mau, bukan yang kau penulan baliu. Repet betul, mau. Kadang kau, besok. Niya sampai. Dan sebar seluruh pun tanah bangkatu itu merong sis. Eu pilih tami mendalam buku sana Daniel 12 reason sueta sansar kasih suet likam sih Christ pilih sansar kasih suet likam sih dan matu reason payu seklimau Christ masani kumai ban kena sansar kasih suet likam sih ko besok ko Daniel ko pada eban utan anu wasa sarawi memen watak met and wewe ki nan reason payo isa kono irai kan makin mimi sudia re entakalang don nanakan mancakan wasa ni koseyanan Jordan wasa madan ki Petra i wasa marantang kamalang wala mi dono mala mate purti alaman ko malta wala mi minana mal mochwali am mate purto na mal malta mal ko na ko nan moyo ban inanen aban yei mainan sombar stuole ko lawan kari sansan ni kamisik kama sebuah niaban udan antren pas sarawio tanier ko grasping ko saya sansan ni kamisik buat nan revelation de kau dia dalam seksi lurus payo dia kacau lagi dia tu sampai mana ko meito man muyata mon besen kayon mano yei antichrist met members ko saya kacau lagi dia tu sampai mana na so go the false prophet. Okay? Wewe irabang yata buksaro masa ni irabang yata mana kay berabang kamore dito sa siniyan nalan. Wewe katuwe gitu harapasakan. Wewe intan tu sampa koros rehen muyata moment tiga-tiga ini. Wewe isan-san ni kamsik kamas wewe moment tiga-tiga ini abang yata moment sansalin antichrist. So go kamu bang yata moment sansalin antichrist. Men kawawi man me okidar ketlaso nano okidar ketlaso yei antichrist a memote bil moymoyon feryemen man menet en kiyom nor na tikitik en kayo nano te sansali antichrist ma bang yan daw aba doge mes ngin mo lele sansalo ban lo kaya wala enda bil moymoyon feryemen man menet so go kamu en kiyom nor na tikitik kayo nano en kiyom nor na sansali antichrist po en ka lo kaya man meto wala mas sansali yo abang lo kaya o kemela iral koros pasal depan yang bungi itu dibikin niyo dari kosian ngawan mapang wewe isme sudah yang bungi sang in nembe wara istepan wa kita isme men
Kita sudah menantai Christ on nempe dia menemen kita kian nempe retai. Manusia ram bukan serikat pimpinan wilau dan tikikan trongkai kami kita private and sin microchip dan koyen ang paluar. Pada terbiar tetap microchip dong dan paluar mana kan opi seri pimpinan koyen carbon. Ranut satellite kami menang wewe. Arbas besok mana kan sorong menayar pangkolan saya mimi yang lalapi. Pemanasan sebut anti-Christ bantu dongki number, sorang memang kuat sekali tahu men. Kemudian terbiar begitu dongki yang percaya ranut, mainlah kau itang gol, mainlah gol, poi tan songan mau kau petangan masih gol, kau bukan puyawi sonbar ke samala, one baron son we are first century man, kita ini minang 21st century ranut, apa kau nak ranut, kilang tambah buaya nan moyet. Hari koros mesut yang pongi digi nenio. Ke sansa di nantai Christ mesut publik kamu bangun ya tahu. Kiam dor buat kak lokaya. Koros mesut yang pongi bang kamera tahu. Ya tuan alam yang tais mesut yang pongi nempe yo bangun ya tak kiam beda orang sekarang. Dan bukti Roma saya berkata nan cemo ya ni berai balik. Kau sebab kasih yang try. Wan orang suruh kita karena na mimet met. Tamai sudah bimbi barbe, tamai sudah binan mor-more, tadi mesej. Studi orang yang radio ni orang macam kita wiat tak kisim microchip buat, tak kisim tipu solusi bebantu tinggi te Warren Rice. Marah bang wiat tak microchip. Tak bang ini ni microchip. Naso korrespan ini di kisim, membutuh kisim. Selama mana menjalan kol-kol. Netai credit card, the song kan selarang anak kalau netai wallet kan, boleh ada information koros, bepita menemen kita nimi nanti sih microchip. Makanya kalau dia tentang yang banget nggak sampah, tamu kita ini ya, tajuk kalau kita bertahu kita komai kita, kita mega dia macam kod. Pokemon kita Christ macam ini, memang kita songan yang baik, kita kita Pokemon bermain akan begitu. Esok mama saya yang mesej kan, mama saya yang kita mau nonton tu awal awal. Malam kamor betul, nekten, persa. Ini sansan di kami sikom met Daniel ko, Christ ko, dalam firman Tuhan Revelation. Dan kau dia dalam esok silu, esok payo, esok limau, esok payo, esok limau. Sansan di kami sikom met. Pernah reson bar silu ada tu, tambang yau, apa nale kilo orang asan salunan. Mol berkayu sarawi nan jet pas sarawi mereka. The holy place of the most holy was kau wani no kami miloleu. I was man kilo na sansan di kami sigo inda. Ingai mako malpongi. Antai kerajaan bangun ya ber. Ayah so Christ masa ni. Kumal pimpinan Judea. Saulang in Israel kanan so mentang pimpinan Judea. Masih purtisang don pemalikan purti yang masih kau macam kumal tak semalam. Wan koko nak, wan wih tu doktor didikan koko nak dia portong nak umat macam itu wan Christ masa ni. Ayat bet kita lagu biar ya karena sebab silu ada ko dah bang kuai lang rana sabtu ni ya wali rayosa. Pergi the great tribulation terbiar. Oh, saulang nan main so. Hari bang kau ngaji kita kalau kot ngop take yang kalau men masa ni yang try. Kalau apa bukan pang yang. Oh keselu, ni men kita bilang, koko pergi bau, memang we in Israel. Biar Iran pusarawi gay, punggay me, ko beta mau na, ibawa tu kong try na. Ezekiel iralau sini sekualu, iba saya Iran tu kay pergi. At that time, si Richard Allen, what can I wrote for now? Amen, kumain for a law what Ezekiel, the law creation walu. And the count of it in Masaniong here, count of it in Masaniong Ezekiel. Go in Aramas, Kariala, Nabukan Boyeta Kariala, Nabukan Moyeta, prophesy, Koko Wang Rai, Koko Rai, Tamako Dong Rai. And go in Aramas. Kobang Rai, Melon. Kobang, Gog, Kaun Nabanab, and Meshach, or Tubal, and Sabon, Magog.
Karyalo intayo bengai kau no wasa nabala biar mewia imuniti. Nah, nila titik lima wenda. Ara masakan sang Persia, Sudan, o Libya yangi, o Koros usik mensanza o Lisoro Mawen. Sorbe Koros sang sabon pomero pet karma di pari epen yangi o sorbe sang weitekan. Murid son partoto iban kosanet yang iraditik walumet en maun yang sab becowekan kapur tosan nan we toto o koko son yen ya so to pergi maun wase tama kata we Israel ba pergi ke maun po ira laksen sign la peace treaty di kamoyo kata na koko son nan sa paraino to pergi be maun ba yang rain Porque anti-Christ sign la sign mo ira kapur merelimingan muy mau, muy ono pek mau, resultannya ono pren mau, iba kata enda, dan iba apa sebenarnya dia mau ni yang sab, betul kan kapur tosan dan we jojo o koko sebenarnya ni asal pergi mau, itu apa sih we Israel, kerana foto sang protong ye sangan we jojo, men Israel kan kapur pedesan dan we kan koros kan sambar mereka yo dan kapur tong Israel. Epan mau yang nana kan Israel metem laro solar to asorere met arasakan kokosan ni ono back ma kokosan na saprano ko peace treaty yo ino kailan yo resign lar ne koso de mejor permanto ki ko peace treaty yo resign aku main sa da way bukan tabang lang way bukan make up Russia Persia kal way be Iran Atan Persia dan Buksarawi, yai atan Iran dan Buksarawi, yai Persia, be Iran, Sudan, be akai kau kita Ethiopia, be Toto be school ki Buksarawi, kami be katakan Ethiopia and nan be Ethiopia rawat Saudi Arabia kita saja kau kele memang Libya, yai iwe Libya be unis be rawat Komer robet to karma ye Turkey way in Turkey baiklah may mawatan mo man sa rawigan ng katete kapag mo mawatan kita Asia Minor ye berangot Turkey dan katete mere bet to karma ye Turkey okay Rangayo Prime Minister in Turkey oleh mata Erdogan kita in Israel Nakonamer Grand Palestine kan menguya ibeman memen beban sansan dan gue bukan dan Middle East ibeman hukita Iran dan Palestinian kan uang Israel indah Israel kau pernah tahu kuinwet samurai baiklah Turkey o Israel ratio Iran lah Turkey Israel mie begitu yawi video men kolam kawela Israel kosandiem aran levinse berasal dari revisan so bahkan ente waktu tizogan waktu dan wasa dan kosian dan Palestine pergi resolumen teroris kan en remoto rek sikso kau yang sampai so put saya ulang wasal reintang resolumen don sa men Israel rek kosandikan dia Israel kata neran komando kau kodat ustia menzogo kebela ira mekai o mie ada masih Turkey ke yang imetabi ada nampung suatin ben nampung ben Israel o Turkey Israel o Turkey ni sampaikan bikin neubene o exercise rawat terselaka when Egypt di way nan Middle East bikin ujung Israel rawat Iran bakawan Egypt resela bil menewa Israel baiklah Iran ye way of that try di risasa Israel kon map Iran ko saya met Rusia o Iran ramut Iran Karena kemarin isitian sih sekualu and nagtren uya mon masa tailkan. Ira bukan koros tuan poin-pointan kokong bukan berkaitan kita uya nan sambarau iba karenta mensote somon pu mengenai anak dan wadah o marangila ligit masin ko. Oke masin ko de kolokol kien komo de kolokol sokan de mapatagi yang percaya me kapal percaya kan de to de kolokol sokan koros me makasih yang percaya poinan koko uya nan sambarau terus kau ti kita anak kita lalong ki masin ko
pit kamar berkaya. Mau mo dana ba mo yaw. Imen kaya kita ya bukan. Imen kita len wewe Israel yaw ya. Kita len ran. Pagkailan ka ono child da. Pagkailan der miss. Pesto karyaw Christ. Como yamen na yang rong katak potet ranwet. O como men likur lang maran kaon Jesus Christ. O kasamo yung inanomoy mo. And uyala am kaon o son komod. Akom itawin kapagap and lukwet. Kalanganin como imain kaon Jesus. Ikamalele o poson. Totok bakom katin uyata. Nilobuo pariakit samalaro. Ikamalele me intamu makalagal. Bakom kakaredier nin lobuo. Painye sanger nan tip. O ranwet ikoto momen. Dat bangke tip koros me wiyayam komuyer. Sang mas o lel ranwet. O iluke komuyong nanay maur. Komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor. Sang ranwet o kokolate. Solar ayong pengay. Ap mekoros mo itong komuyer. Kalanganin komuy po'y kamelele. Me ay tungol at. Yang injing dinan sapol mo ipuken komor. Kalanganin kupuren korusyen. Pit momotso en Colonia Assembly of God. Piluklukete koros. Melel irailkan metungolen ki. Ananen palingen. Malkak eker telepon nempe. Silu riau sero. Wano silu tayo wisu. O atungol email. coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawikan dimenseng klok eisek pilniya pengkan nisoti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyaray anson kautek klok isu nisotik nialemukan. Kalanganin kupromail korusyen.